list of 3 of the victims, and I will continue tomorrow to complete that exercise. So this is personal to all Ghanaians, and we just want to extend my condolences to the government, to His Excellency the President of the Republic, John Dramani Mahama, and the government. I also want to extend my condolences to the Ghana Armed Forces who have lost very gallant soldiers in this process. I want to extend my condolences to the families of all those who died in this accident. It's very, very painful. Any yeti ye Dr. Mahmoud Baumia, our maybe a chimono ye Ghana man penina bedi a and which him so minor ashra dear. Now ye quack penim dear, now ye dear boy a brain numeri, our Hotbite Cassia Boss was Sompa 106.5 FM. Yanya Ora George Opokwam Ponsa, where aviation expert young coffee some the buyer will be a ka nanso. Dear war quarantine, dear war bands will be water nanso the one him dear no or no and a wubusano emud. Ora George Opokwam Ponsa Memoajo Eba Hotbite Cassia Boss was Sompa 106.5 FM. Ya dear Nerisi, Miriaba Akosua Aboagye Papa. Ye bemena medasipi. Wede wadauruma ebra ukwada atorenchem kase sei eto ye no. Na obie ka nasem. Na ja wode eba wiem hyemu dwumadi a wabin mu yie. Edie ne betimi asie ama helicopter bi saa. Ebetimi akwhwe fom ama hye ama nipa wo mu nyina hye. Possibility ne ye de eniema ben ne timi sisi ema bibi sei esi. Domini abade di kan meda wase na ma che watiefo a etie sompa enanyu mbe nsoto titiro ne omo hwe onyina me mo bia ado amefa kwan we so na me ma abusuafo a o ma hwe o ma dehye enam san kwanhye esi so ya sebi mpredi asa mi fi asanti dwabe die dwabe yesu ye die honorable Dr. Samuel Sapon ifa kwan we so amani mi anom ne abusuani nyina hyede ene yako na nkomo no etietia ewie mu hyɛ akwantuo metimi academy says me bo sɛ yɛnyina yɛ tie sompa metimi aka sɛ ɛyɛ the safest mode of transport wo de toto ahyɛn a ɛnam fam ɛne deɛ ɛnam nadeɛ so a ɛfɛ ne rail anaasɛ train no ɛne deɛ ɛnam nsuo so a deɛ ne dodoɔ anaasɛ deɛ yɛde nipa dodoɔ etu kwan paa ɛnso yɛntan te ho asɛm akɛseɛ paa no ɛyɛ saa wiemhyɛ akwantuo na helicopter ya na anu ya enya akwanhyia no obroni anye no se oyɛ afidi a obetimi akɔ wiem ɛte sɛ de jet any Boeing no etimi kɔ no nemo ne dwumadi a yɛyɛ sɛ omedie nti no ɔtaa ne nam ewiem ani ha ya ɔnkɔ soro pii enti atorenkyem a ebetimi ato no bi ɛne sɛ wiem ɛyɛ kusu na sɛ ɔntan hu n'anim yie ɛwɔ baabi ɔne nam na ɛyɛ ani na ɔnkɔ soro pii na akwanya ɛwɔ hɔ sɛ obetumi apem bibi ɛwɔ soro ɛna ɔhwɛ na no die yɛ baayɛ a ɔmo ɛwɔ hɔ na ɔmo akɔ hɔ no ɛkyerɛ sɛ adeɛ no ɛkɔpem edua bi na sɛ ɛde ani ato fam a wohwɛ efiri bosomi July dansabo so me ɛba bina about me ka Opanyi meti won kapa meti won komo na de meti opa wohwɛ efiri kutansabo so me ɛba yɛn mamu ha ewiemu nsakrae bi sonko bi aba na sɛ ewiemu asesa wohwɛ dɛ hu ewia ɛbɔ ama ɛhan sonko aba ewiemu ayekusu te sɛ de nsuo mu na sɛ yɛn a yɛte asase so na baabi adan wɔ koraa no ɛyɛ kusu a ukodu kwaye mu anaasɛ mmepɔ so a ɛhɔ de yɛ na ɛtaa yɛ kusu paa ɛnam nnua na ɛwɔ hɔ nti etogoni bɛka sɛ visibility ɛtaa yɛ very poor enti akwanya ɛwɔ hɔ sɛ ebetumi akrahye no ɛyɛ very high sɛ kɔbɔ bibi hyɛ mu a na ɛtɔɔ fam a egya tɔɔ mu a egya brane saa ɛhye yɛ na ayɛ nipa nyinaa nwanwa nanso so nimdie mu no yɛfrɛ bibi fire triangle ɛkyɛ sɛ nneɛma mmiɛnsa a ɛka bɔ mu a ɛde egya ba deɛ edi kan ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no fuel yɛtɔ so mmienu ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no oxygen anaasɛ mframan ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ heat na sɛ aeroplane nam wiem saa yɛtaa de fuel a
a dose of fuel will be here at the origin to the destination. You can origin about the old tunic and all shots. It's in this case, you know, shots here, in cry. And maybe a call bossy. And the offering can now call bossy. Now you find it over here 3,000 liters of fuel. You come out best at 3,500. So the bay could do a bossy. Now, whether I mean yet, and now the BSC, baby, I will continue. Just a pay baby for the West here. I was only a fuel. I bet me the taxi, a co baby, a corner. Now, wait me a colland, the dear Kumase. And here, not fuel there, a duo will be sent the M. bread and we. And now, ocean heat in so. A bra, I didn't free stroke, now that dear. Now, a best ship from another echo pin beer bimuno. And Puna a boy and inti, a bit produce with the any heat, no, a show no beba. And a baby as a show no, any fuel no ebesiano. And I'm saying farmer air for or oxygen woman tino. A quenya or hotel betting yashina derek, Sompa FM, Pastor Harrison, and also was so far. And Nuntina, I dare no copy me, nay, that me too more, as she could do something person. Orumpon se wo kan bibi se helicopter ne nye bibia etimi kosuru pii nti yemfa ne se ebi anse wonnam na se wo kɔ na onhu nanim yie a owo capacity se obetimi akosoro Nini aba obetimi akosoro nanso ewiem hye akwantuo no ensese bebre ene emra bebre ene wo ho eno nti na se wo tenemu a bi aka kire o se ebi a ofikuma se o konkran ekwan a wo fa so se wo to free prempeh the first international airport na odi wani akire asokwa na wakofa Lake Bosontwe no so wo tra Lake Bosontwe a mo be mani benkum aba nkokɔ na mwasi atidie na mabepie dia East Legon mo cross friend say motorway na na tese mo kolande ye beka bibia atrel ye beka altitude a mo ko free a form and I say you say abia you are going to fly at an altitude of abia 25,000 above sea level. Let's say airport so and they shall see airport airco baby am no ebia 25,000 feet. You can say many in Australia said the bay idea of a quantum now to know any one say. And the onama all corner. The BBC now was a cost road sense. Obe and no can say, because say echo altitude say. Now so Abia, if a man I mean who are Asia, this am a cost road a cracker home. And into your back can name so kind and now one can. So they would can say the awkward 10, the over 10. You didn't have any attention to do. I didn't a friend of flight recorder. I na able to do black box na and no Nyankopon ya adom ampani so ahu no and no na betimi ama ya hu say de see ye no ye ka say onko soro e na oya asobrache na wanko ana say okosoro nanso wantimi anko soro antra obstacle no enti na koba asa san hwehwemu ni nyina ekoso wi a de gidi say betimi adi nkomo ni ye enti anse sa abre ne de na dance trodo abeto hwa ye di hu nkomo Openyo pokwampon sanse wo hye se helicopter be hye fom etre bia ye hwam no ne se wiem hye bia ba beto fom eja tom na ahyete se de ye de hye enipa ewo mu kra e bi ahyea ewo ma no mo so makon sa black box no ne no ete senti eya na eja kra ahyea de no ende entimi hye yi ma me da se pa no kra ewo mu ne se obroni a oye black box no na onim adwumaso a ebedie ewo nkwanhia ene ne nhwehwemu enti ye de copper ne nade bia ensroja enti ye say fire resistant enti eja bia ni ho a ebetumi ahye black box no ana say flight recorder na amana ye yie ena say kotonsuo mu nso a ye wokwan ye fa so a ye hwehwe ne wonsuo no mu a eno so no enya de a ensuo betumi asɛe no enti ye beta ka say fan ye water resistant ena me djuma die sonko a odie abo awie makwantu nti saa na broni ye no se niema odi aye ne nye niema ja betini ase no ana se nsu betini ase no opanyi die medi twato okura na mamo akono ebre bi ba beso kan se wiem hyen ba ye ka transport na se ofri ba bi ko ba bi a wiem hyen die na ye the safest eno ye safest sen se wonam kwan so
no no the enemy yesin say be a car because there be a test a car konya nkwanhia but aeroplane and answer helicopter and answer there and then see nanso esia ya na no ohye esia na no se wo hwe India die ya ne aka nipa be 200 and something na wo mo awu etre bi a Boeing die nipa be 300 na wo mo awu esia ya na ano ohye. Do you think say as an aviation expert ebrebi beso ama yetimi because enema ekọ nanim ye build technology ye dane ye ho and human beings so nyame ama ye nyansa ye encounter problem a ne face ya fa solution eno na dia ba beduru hayi emebi na light ni ho ebrebi na car ni ho da bia we are evolving ye kọ yenim ebrebi ba bedu ma we mu hyen se wo mu kọ na 40 bi na asi o se bibi na ayo ye betimi aye bibi ama se besinse wiemu o se ne eduru nsuo so a enkotom na etani ti se de ship etani no ana se be hwe fom kura no a agent bi ntom fi se de wo kan black box yi ya ye in such a way say entimi nhye sa na nka wiem hyen so te sa e be hwe fom a eno so there is no way say eja betum wo gidie say that chi bi e be some years to come e be 10 years to come 20 years to come 50 years to come ye benya technology bi ye benya system bi ye benya process bi ye beye bibia ma wiem hyen enkoba se ebehwe fom ebetonsuom ama nipa ewo mu nyina awuda wuji bibi saadi me wogidie pa sanse o hwe kane no se de na cars cry de tu kwan na tie ene ene se de cars tie a me ofa baako okọ kumawu drobon so a na o Bedford ebi na o hwe me ofa boache Bedford na de to ene cars a ewo ho a ye tremu ibia na no madam to be Honda menene nam na obi cross ye na said o cross ye no chenko no na se okobo break anko bekum nipa ka no ankasa atire gina afaako abra anko bo nipa edise nim die atimi aba ma dru se bibi kra cross ka otimi essence ma ogina wa abra wonti a break so a e ogide pa se baby bedu a eni achi kra nsakae de bi tie sompa dia ye de ye wie mi hyen na me gidi se bi kra e koso sa abre ya enche kra no ye be sha se ye hu esunsanso a e wo so a e be koso ama air transport no I the safest mode of transport me wota gidi npa wie ene ye nyina ye be ma sa gidi ne so na ya se twedi ampo nyankopon manyansa se wo manimdifo omuguso ye sa research no enu ho na brebi so se de wo ka ye safest no na ene aye safe asa impo BBC a ye nyina ye betimi enyankwa ye da asesa sompa kase bo ye to nsa frɛ wo na woni abetwetwe nkomo wo ya desua asama ye nidaso ye da asepi ba me mesime da asepi yo ye ni Owura George Opokwamponsa a wo ye aviation expert na atwetwe nkomo bibi se esi a na omanfo ye mahye wo mo senti da chi bibi ba e ba abesi a se wiem hyen kura na mu wiem na sa atorenkyem bisi a wo metimi asensen ho anasa se wo ba betopu mu a bibi mama na ye te se ayi no asa ship na wotani wo bra enko hyensum ne nku nipa enkwada na anu India de si ye nipa 200 and something na wo mu nyina da kopɛ enti eye de safest de na nso atorenchem ni sia eya na anu odin anu ohye ene nam so ma Owura George Opokwamponsa a wo ye aviation expert na wo de adesua na wo ma ye wo se black box na ye hu no ebetimi aboa ma ye hu de si ye empanifo hu ya na ya de instructions bi ma no ena wantimi anya na sere be betimi aboa ama enema etimi etumpon meka wo sekasebo ewutie free Sompa 106.5 FM Accra na omampanya be de echere da His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia wono nso so wakasa na ne kasa ba kwa wakan ye ene se esese de esi no mamu ni nyina ye charge wo enya monyasam enipa nwotwe adehye a wo matofom no emu ewuram enti ninsema wodi atudwa no yenkotie na ewia yemetoso. Well, I think the grief comes all Ghanaians. This is not just me, it is not the NGC, it's all of us. This is a national tragedy. 8 public officials on official duty. So they were in the service of this and they had this tragic accident and they all lost their lives. Ghana is in mourning, and
So this morning I took the opportunity to visit some of the families, at least of 3 of the victims, and I will continue tomorrow to complete that exercise. So this is personal to all Ghanaians, and we just want to extend condolences to the government, to His Excellency the President of the Republic, John Dramani Mahama. We any yeti ye mampanyina bedi eche dada Dr. Mohammedu Baumia wano ene kasa ya wochem se wone omampanyi His Excellency John Dramani Mahama kasa awo man no ye wa ho hihia kasiem na sansem kro ya na se weli omampanyi Julius Mada Bio wababe pie Ghana na de entia waba ne se omampanyi ye nadamfo eti wone ne bedi nkitam wona omai Ghana nyina no atorenchema atoye no wonyi nyina ejam abom eti ne fiada aye bosome enwochi ne da etoso enwochi August 8 2025 ena obepie yenti ayayemuye ena face condolences ya mema yakọ ena ode eba ye nyina ye ni marahusema na anu kwada etu ye ema wo mayi sabredi de ato ye ne ni subri ye ni sukura tan ye na ye ni so ntete ye ebi mu kura gin se edaso ye daye ayeda ye ayentimi ensore ye obi se Ewurade manenya daye o Ewurade manenya daye o Ewurade manenya daye o adentia efise Ghana Armed Forces Z9 helicopter ana eko bose na ekonya nkwanhya ya ewa danse akurofom na wo mse wo mu reda no ba bi wo mutimi hunu se wiemhye ne nam ha na wo mu hu akira kwan a ekwa wi ase nipa nwotwe wo mu no wo mu nyina afiri mu no eho asem no ne de tuma nim se ye de nam yensa mampanyi de nam yensa si wa ye jam wo mu afiri mu mpanifo akuku damo a wo mu ye adwuma mu oman no wo mu firi mu nyame ya adum na wo kyese ne eye efiada bosome nwotwe ni da etoso dunum August 15 any ebeye interdenominational service ede ama wo mu nyina eti nipa nwoche wo mu afri mu no ye ba beye osom ede ama wo mu eti se really o mampanyi ba wo ba be pie wo Ghana ha no ne nyina na se wo ba be chia mampanyi na wo ba be cheche ne wure ewo de ato no se de ebeye a ebre wo na wure ho die mu no se tore bia wo ho hiahiem ena hu nipa wo mu dowo eti bro wo na ho hiahiem mu no wo matimi aboa na wo hye ne nkuran a ye de eho asem so atodwa na sansem kro ya ena Asogli State Council ano agobomafia togbe afede awo no etosudunan wono nso de krata ababontin na wo kyerem se helicopter crash a ekoso na magana de hyem memma kantin kanwochi nimdifo a wo maben senior government officials and military personnel every mono Asogli State omoma omano yakọ wochem se nananom ni omanfo wo Asogli and council ni nyina and omo chem se we eye ade betimi to na emu oya ade betimi to na ewura wu nompem ade betimi to na ama ebubu ade betimi to etimi mo ni so briw ewiase obra ye boy bi betimi to a wodwene ho a lewe beka say I can't think far they are to my Ghana no ye dwene ho a enye yeda eti enipa wo mafiri mu Dr. Edward Omaneboama Minister for Defense, Dr. Ibrahim Mutala Mohammed Minister for Environment, Science and Technology, Alhaji Munuru Mohammed Acting Deputy National Security Coordinator, Dr. Samuel Sapon Vice Chairman Edema NDC Amonyokono, Owen Samuel Aboagye former parliamentary candidate Edema NDC Ewo Boase, Squadron Leader Peter Anala, Flying Officer Chum Ampedu and a Flight Sergeant NS Ado awomo afrimono yebebu omudi ne de akai womo eti wose wo mampanye His Excellency John Dramani Mahama wode wo mpanifo mema mu nyina ya akọ ne titru nso NDC amonyoko no fi se wo champanifo kukudam wo mo afrimu no a dodo no no mo nso eye NDC fo na wo chem se we eye national morning na ese o mamu nyina ne yetwa adwo o mamu nyina ne yesu o mamu nyina ne yenya yie eti akra anwoche a wo mo oto no Asogli State nso ede wo manu atum ede afa ho a wo mu chem se betimi aboa amane nyina ede mo meka wo se wutie Sompa 106.5 FM Accra na Hotbite kasebo I know Leicester Ghana Limited omudi ya toothpaste ene ne brush abejaso no aboye chidom ene ede mamo na yansan ye beko ye nim no ye hye de asie no se o manfo beka ya na watwi mu and Hotbite kasebo ye tu manim say Ghana Road Transport Coordinating Council wo mo se enne hyentiade wo mo tumo hanchemu aduo no 20% wo mo se ato renchem ato o man into o ma chia sensen ato renchem ato Ghana ukwada tuntum
na mpanifo kuku dam free mu ntino saa hyentia na nka wo mutum 20% a enne ena nka e chance ye no wo mo so wo de wo nsa atoso wo ma atwe sensen kopem se Ghana ye wa yiem obi ye yi a wo so nsa metue ska obi ye yi a wo si hyentia de matum wo se da bi eti transport ministry no wo mo ne wo mo hia e mo ma ba mane se o man no e twajo o man no na benedie mu o man no bra emu odin eti wo mo na kan ye eye Ghana Road Transport Coordinating Council wo mo na share ye se association tiade no enne de ya eye August 8 no yetum na ye de ye adwuma na nso so no wo mo atwe sensen kakra kopem se ebrepa mu no ba bi esese ye de to no ye de beto na emfranto na ye ne Alhaji Tanko our ye president edema Ghana Road Transport Coordinating Council ebetwetwe enkomo ekama obani memoajo eba Sompa 106.5 FM so ye da se obani ya tse mokrata mode ba bonten se enne ena mo hye na hyentia ne yatum ana se public transport fares no 20% no yese mo atwe asensen na ne nyina ye oman no ature nchima ye nemu nipa cho sa na tie asam si ye no a eda asam si ye no a eda no say ye ba out okay benada ene ba out e be kai enti ade tie ekuara ene ekoshia minister ekuara na so ana asam si ye so ene ka so de bi yentimi nye sa se Ghana asam ato Ghana ni nyina enti yentimi nka se eno no ewo ho ne asan ba be ka se ye gibibi enti ya twa asan ye na de ba na si asan twa asan mo bi a gibibi ya ye press release ni na ache de mo bi a so ne se modi announcement de ba benada no ena mo ne transport minister ko hye wukuada eti wukuada mo hye mo nansena na mo te se atorenchem wo yesinti ho na mo se oh na ne se we de yentimi mfanya adwuma ohwa Say no. Say wa wudi se asam kese ya babeto Ghana nipa bako woche ena nipa woche so ina mpelifon kwa enti yen kata yeni enflu on yen kasa ya ye di sika na pe Debi enya fine enya fine etu ni ana ato enukre enti anunti ne kasa ya twa sign ya twa sign enti yen san ko be a ye price no kane no aye gino a yen ko so nye kopim se ye du se bibia ada hoboko na ye besa amaso ani amaso enti ye ma grab bia kwan bia se won ko ji ada no kra yen ka se ye ji ye se edru efiara ansana se ye chese ansana nka bedu efiara nka be ma oda se ai ya matumi se obia enye enso edu ukuara no na ka se dabi so enti ukuara yawada ene nefiara ene ukuara no so ya ma announcement ya ye press release achicha ma babia se obia enka se ade no ya hwa sign na se nipa kura wo dwene a asem se betu omaya abusabre no be kwa kodina wa aka se me de me pese mi meji skabi Baby, ye ni nyo sa nyesa ye mpene sa yo mpene sa enya sam kutwa na nsi ato no kre enya sam kutwa ya sam kase enya sam kutwa eni opanyi obi so beka se mutimi nyina so amu insist se tintintinti chinchina ay mo beje asam na ato ye ne mu owuram obi beka se de Alhaji Tanko wa waji atum sa de ato ye ewuram omamu ni na yesu eni mu ntwa mu prekon eni mu ntwa mu preko eni se musima suspend baka we de eni mu ntwa mu preko kra eni mu ntum kra ye ntum sisi aba mu betum akire yo ye betum kra enye ne okay asemi ntwam no obi akuma Anthony yem sisi ajadua Ghana for ye ye ne nche nye kitwa enye kitwa asama babeci asam kasisi ababeci sisi asam no ye beka kura ye ne aban ne beka so Matiasie asam no eyiri soa ye ne aban ne beka na aban ke se o nini a woni obetimi ni aka ai aban na nya yie eti eden wetimi ni aban na kwotena se aban no nya yie ama oman ni nyina ye yie eno so nyina ye ti ama aban no ye dia ye nyina ye dia
oh me person ye bibia ye bibia ye bi agene to ho no kre untimi ka say aban no bebi akwakodu no me de chinchina ni ye say debi ye sa no enye chese ye kura ni abadae it is said that wo kan say entumu bi kura beba enye sesei yo now a driver for amokan ya tro de am obi say price no aka ni ye gino ayi nyira hwa na say dada no na monye no a dada no ya tro press release a chicha man krofo nyira okay na say driver ni bia ni hu kwan say waka say hentiade na say TNT watum 20% no baka say oboko akotum akwakoje ebu bia no na nya yania na nya GPR chi su na ma no kwan ansa unsa mukura de unsa mukura mo hyase no ni minister eda ekohia ni minister ye ni GPR chi telephone nyina ekohia wo so ekohia e na ye kan se mi asemi si ye nyina ya sign okay na se ye ka se ya twa san ye na ekofa asemi GRTC ye de bae na afede wo ze mi de me kwa be de hu kwa kodim wo di hu kwa kodim se de we GRTC na say GPR chief for crown some crown mo chance na o mo mpiri so o kai Sompa FM na o mpiri so o mo kan na o mo ba ministry Ebaka yenyina ho se adwuma ba ko ne ye o ti se parliamentarian ubo hu se o mu gina fa ko ba bi konta kwa ubo ko ba bi so no mo ti fa ko no mu didi so ti se politicians o be konta kwa ba bi ubo se na bi so no mo na o mu ti fa ko didi no mo ebo ko mo enti isa na ye adwuma ye ka adwuma no ye yenyina adwuma ba ko ne ye adwuma ba ko ne ye me patromati wait me fa we abufu say bibi Matias sa wo ko bibi kura na say wait me hu na say o mutimi fra o nchen say e mi na si kura ni kura na say nka mu ye show ni nyina because adwuma ba ko ne ye nipa ba ko su na ti o man no mu how bi aba eba ma ye nyina ahoto ba so eba ma ye nyina yenyina ye tie Sompa bibie no sa ya ka se obi enkojiska da bi enka so obi antum wie obani ene Matias Alhaji Tanko ya bedanse se woni atwetwe nkomo wo Sompa 106.5 FM dachi yenti bibia se ya besa bo akachi bi bedanse pi okay yo yene Alhaji Tanko wono ena ye president ede Magana Road Transport Coordinating Council ena o se atoranche ma to Ghana nti sabre wo mo atwum sa hentiade na o mo kan se wo mo tum 20% no wo mo ayi afiri hokura eti obia enka na koma ento ne yam na meka mo se Hotbite kase boy de somo Sompa 106.5 FM sui Leicester Ghana Limited a mo de Yas toothpaste ene ne brush abadwa so ene beboa wo eya na wodi wusini eya na wodi bibi papa twitwi wusin wo sene pa de papa wo tetra ma ne pa de papa enye paste bia ne paste o paste de no ane Yas toothpaste ena Yas toothbrush ena nye brush bia keke Bristols ne tutu basa maybe koka wusim de wo hia no eye Yas toothpaste ena ne brush wo si egu wanum no so wan hwe ne yi adache kaka ena wo ne bedam pa ba ko so se wan hwe wo si ne yi a ebedrum rebi na wo si enum de no atu wo sere na wo fare se wan hwe wo si ya green ne brown ena beba betatare so eti wututu usia na patutu usia numra eya kai se Yas toothpaste ne brush esoso ye wo total care wo ho ye wo herbal wo ho ena no achi ye wo whitening eti whitening de bia na wusa no wan ni wusini eti wa wugitum se wo sena sene wo seno asene eti se wutie me na wo se asene wo sena asene no fa Yas toothpaste whitening no fa chi wate fa chi wo se wutimi nya atade bi na atade na asene but unya ade bia no ohia awu na wude esia na ayere kama sa na woseno a asene no say wunya Yas toothpaste ne brush no a ebetimi aboa no na afen so atsene na cleanse no na eyiyi ne nyina afiri ho na akoyie Leicester Ghana Limited wuti se product bi wodwa so na wuti se ye Leicester Ghana Limited ne dia ba family kakwaje evise omo de omo ba ma abusua omo product ni nyina eye abusua nchemfa ade bi omo de beba bia eye ma abusua
say ye tissue, say ye sanitary pad, say ye toothpaste, say ye brush, just say Leicester Ghana Limited, the Ephebia, and 1 year, dear Juma. So we won't cry now, Pedu tour. No, a phrase 050 161 9588 050 161 9588 and a kumase 050 1390338 050 1390338 na with them na adia ba ko ne say wonim say Dr. Tamoda so medima for Herbal Center ayaresa bia wo kwa na ye de time ato yare ne so ye de to so free say ye pese wo hu say ye ni bre ne ase adagye wo yade ho ana wa masa wo ba be waste with time wa ma medima for Herbal Center say wo be waste with time wo ba say wo be ge results no any ayaresa na ayaresa no so wana de be ma wo eye medima for Herbal Center Dr. Tamoda so na ye de time to yare yasunti ene ye se bra na stroke na ebubu ogu am otamfo anya wo se wuntimi so de nkwa adwuma wachia wonsa nyina ne wona nyina o maami bi odihie bi da ho obi wa abrochire na me na bi anya stroke me maami bi besra me wanya stroke fa ne bra Ghana sa wo ya Ghana ni na wutie mi wo France Adamfo Power Radio wo ya Ghana ni na wutie mi wo America wo ya Ghana ni na wutie mi wo UK wo ya Ghana ni na wutie mi wo Italy wo Spain na o maami bi wo kunu bi wo babi anya stroke na ade ne sha dem o ma try abrofu mfidie yina still na wadwojo fane from plane and crash never ne bra Ghana na ade ne bedru Ghana fane ko medima for Herbal Center Dr. Tamoda so pakuase mayira na nsu duru ha wonyira wo yare ni mom na be yira na o ma ye hu adwuma amaw ena kumase agogo ene government hospital ni di hwani mu Dr. Tamoda sunie ayaresanie Dr. Tamoda sunie obewo fa ho afa wo ba Dr. Tamoda sunie krankro yare betu Dr. Tamoda sunie stroke bejane Dr. Tamoda sunie kidney failure no obeye kidney success where ye medima for Herbal Center it is 0244774282 0244774282 and 050 0727215 na edem na Technospark 40 series wo phone no a ekuta wo wudru bedwuma wuntimi nyie no na wodi ahye ubotom no mayema wo phone no a wo ye classic oh phone no a wodi ne huni phone wo bu no ho na manso bu ho eye slimmer eye stronger eye spark everywhere we can dey be kwa yie hu se ye kura we yiem nyame ya adum afiada na wo kyese ne ye nyina ye jam ya de hye nwotwe afiri mu wo kwa se wo video mampanyi ba wo video no Professor Jena no pokwa jema ba wo video no na phone ba na wo kwa akoma so de a kire no me se kwato foforo Technospark 40 series eno na wo maso no dull moment na bibia akoyie eti techno stop at nothing Technospark 40 series na no mi bisa say mo ye adwuma office no brand be na da bia no mo hwehwe charger what is techno ka ho what is techno ka ho brand be na da bia no mo nkrofo hwehwe charger can I have your charger who nkrofo charger who nkrofo charger me pese me body ba o mu ni mo ba o mu use techno de o mo charge na no pa obekwa koduru fie adama de ache na battery ni giram enguwani maseda obese wo ye emergency kwa yes o phone adum na wona na ma wo paper charger Technospark 40 series eno de edemufo eti bomode an so obefre wo mo 0303 980205 0303 980205 na wedem na time heba meshase wo cheche wo bia edupanie time heba meshanie edupanie time heba meshanie malaria jane time heba meshanie yetimi tibidi time heba meshanie body pains ne ko time heba meshanie yetimi junso yie time heba meshanie immune system ni jana naso time heba meshanie general well-being nie time heba meshanie ayaresanie time heba meshanie yetu malaria se time heba meshanie etidi yare yeyini nyina afri ho eti bomodien so be fe Dr. Tafrija I was 0244417669 I 0244417669 time heba meshadro wanu motu na de nya woda wodro ni time heba meshadro se malaria aye ziba esusu a eye duro betimi etu na se time heba mesha wode da bia wukotodwe wabatke ena mabasa ena mesre ena manantu meda sori bia na me honam ye me ya nom time heba mesha na sa body pains ni nyina ebeko 0244417669 ya homeso ya ba ye de Hotbite kasebo ebeto aso
Alright, Kasiabo and Twaswan and Chimu Eni. And now was some Cassiasi, I was State House. I brought First Lady Mamma Lodina Mahama. Wabwan 9 now was State House. Yes, I want to Nishin. I'll call what the Aquaco go in Yanamu chair one more free moon and quarter. A chair more na Quacoyara was some Gandhi Yesua. Yent me and Sueta. Now I don't share the Chi Amra Facebook no so. I have Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. And of course, some the Sabra First Lady Mamma Lodina Mahama. Wodru wana batine. Washa mema makuma kwa kenchira wamu wachimwe jamono kuwa. Ene jina wamu wana Ghana yankebian shemwo. Wukwada biye, wukwada tuntumde ma Ghana mai. Nacha se amunu wana mwa. Diomba tiana se nipa wache. Wanu njina frimwa muna munu amenei. Nyami yadmana watu ya sane. Ya kwa pesa afoni njina akura breno. Na se ayeni ya batine nshono na eti. Eno wana mso amwadi ya tuja etrasa. Esho wasu wabinti na se. Ejaju a wotwa Ghana fo yente na senke ye wona koma mu ene ye woni kiri mu ene ye wona dwene mu na ke ye pa mu ahunu ne ye wo fam wo ne ye wo kwamu a enke wono kura de ye kura ba sen kunani sanse wono ne kunu sabie wo na di Ghana nimuo sampanyimfo a wo na hwa toto nioma enti ase ye de ja won so ne ye de aso bibia akoba wo kiri so na sabie oduru mra bia na mpanyimfo pinu a wono bo na so ne njina sa akokwa ye papa na wodi wo yaw se ne kura ba batena konya so de di kan na de to so mienu wonim senkeja wade en monyam sheka sie ba befra konya so akọ afei sene ye wobo ne nyame mpaye na Ghana fo hu ne moboto abama no ne mpre no so ma ne batena konya so nyame adom so ntin kakra siri na hyase peke nuoma ekoyie na nkwate akonya so dada nuoma ne yenka bi nhyemuo atoranchem kese aba bato Ghana manya ma fedie wo man ne kura hwenhwemu saa no na so opata ne ba bia empata wasasa de we ya ekoso no wo ba bia ya wakọ awo so panyi a chese wawo ma ba frim wo no batena se afei wo ba bia ya wo so wawo ma bedroom pempenso bi eti se yetitiru ene wo mo ya so mdi omu ba ko pe ondu mba mienu pe na ba ko afrim ma naka ba ko ebewie che na foforo so afrim no wo se saafo no tene ya wo no awo komu na se ye papa wo se bia na ekoso yi na woro na kwa ya ba tan ya wo no ne di Ghana ya nimuo na ne mammamu mako nwotwe Wamu nyina firi mu mama nko amojamono enya nkokora mpo ni akasa nkokora kora de omumfie no kwa ni mu kakranti womba kwa wamu nko wamu nyina no ye mabuna nka mojamono kira wamu muo sabie won madwene wamu nimdie won mu nyansa womba tumi dia boa mo man na timi akonkoden akoya nimuo na saafo no nyina firi mu no wose yade yara wo sam ye papa na woni bibia ka se wojana sama nyame na wosere twede mponse nipa nwotwi wonfa wo mkra ensie na enam sare wo semia so nti yera Samuel okujeto ablaka wono ene ye foreign affairs minister wono so ene central for edi nkomo edi afa atoye nchemu a ato Ghana for chese brichie aboye wo se Dr. Omani Boama ansakra na ko obefiri mu no wo mko hie mu ewadwumedie biase a na okra ne se okose adwumedie ne ba obekọ boko no akwa akosiesie entokọ ekoso no wo se enu ne o ya ade chi ya yete se wokoya wansanso amba wo se Dr. Omani Boama eyo obi a woni ne hyase amanyosem kora ewo mafrabrem tam no wo mu ko school no na wo mu hyase enti se Ghana ye kanipa aka no Dr. Omani Boama wo ya wo aka no a ono Samuel Okudiota Black Wade o ye number 1 pa right perspectives that were well researched, very sound. Only last week, exactly a week to the day, last week Friday, we were with him. We had a Ministerial Advisory Board meeting, and we had a very good meeting. He told us after the meeting that he would have to go resolve the issues in Baku, so it was going to be a very, very busy weekend for him. We reached him while we exchanged pleasantries. We could never, ever have imagined that that would be the last time we'll be seeing him in person. And Dr. Omani Boama did not deserve this. The Honorable Alhaji Dr. Murtala Ibrahim Mohammed did not deserve this. Honorable Samuel Sapon, the Honorable Muniru Limuna, Samuel Aboagye, the crew, all 8 of our gallant compatriots did not deserve this, and nobody, no human being deserves what they have gone through.
Ashma manipa okasa ye Yera Samuel okujeto ablakwa wano foreign affairs minister. Na enipa nwotwe ya Ghana yesu wonmu yi squadron leader Peter Anala wono so ka ho bi na ene soafo ya wono ahwe ativido mantam aso wobanan akwa abusuafie ya okokododo abusua ade ya konsam akwama wonom na eno anamso ama enei squadron leader Anala ne nuaba ni mpon ya anya nchen wono so ade asam atudwa ya wohwe se wekura de wamate womu wasedada na wanma gia tumse ewuo hoi akanipa ho yenyina obia no wanma obekere wo na so kwan abefa so abekono aya na numu asem na eya na ade baako a wamtena se no modwene wana ya womu ya pa aya Ghana mampanyi ye Rojon Dramani Mahama sanse wonu yi womu abusua kwado mbaka se nipa baako pe no musu no na wono so wo su nipa mako nwotwe ndisa na yiri gina wo ye na wate ni sua ya wote na ni a enti weni nyina no ya asem ya wonmo famu a wom so kabidi acho Ghana mampanyi se womtanachi se yoda ne dura abusua ebeba bebo bi. Thanks so much for being so thoughtful. But we understand the pressure that this has brought to bear President Mahama. Even as we are mourning as individuals, the AD is mourning it, so we understand the stress that he's going through. But if he has been thoughtful enough to send both us to come and commensurate with us, we are grateful. We pray that the good Lord himself, who has called them, will grant them a befitting resting place in his place. We know that nothing comes without his knowledge, and we know that he does everything for a purpose, and everything that the Lord does is good. We are grateful to him, even in the midst of our pain. We still want to express our gratitude to God Almighty for giving us an illustrious son, an illustrious brother, and an illustrious husband, such as Peter. That the Lord himself will direct our paths, that we will be able together to give the befitting rest to our brother especially and all the faithful others. I was sure squadron leader Peter Anala Nenua and Yeten Kane. Na anoche no ana ubo Remo University of Cape Coast ya no 50 mantamua. Dr. Richmond Afuakwa wanona da forensic department no ano. Wapanyipa no so dia tudwa ya watchra se wadwono wa wantiase se Ghana wa wono mu anka animdifo betumi aboa na wanma yo mafam de aboa na Ghana yentumi anye bibia hwehwemu bia wo ha prako South Africa manimu wona emu makoma nwotwe ya tabridi aduru hwani munti yere kwa kire wo mo se yade hye so ahye o wo mu nie ere de wo mabara wo se sa ne ma ne nyina anya de ho hia sanse ye woni power ha anko mbetumi aye. There are several private companies. COVID buyer no on sene DNA. And there are so many private labs Ghana ha oboa kabia ye DNA enti betumi aye. But ye tie honorable Muntaka Kasanumua. I think say aban wo de ntia oye na adwen say ode ko South Africa. Ye di kan e bi nsi say ida Ghana memo ha. Enti aya na me sure say aban person oye nyoma bia ye betumi aye no ten and Ghana force you said the city ade free amanone a ye gitumu sen say wo yen ya bia eno na inform ban ye amu no muslim for say ye be no tentem now abusua nya obomu afie no in a religious manner in a cultural manner no bia ye fan kwa buchire ni so sa na adwen ko ye de but ni nso suye say ye be no Ghana ha de ye wa hoden ye wa kabie ye onipa ye hulumu ne ndia ye bia ye fidie no a omu yusu aye no South Africa no san fidie no a die na necessary pepe ni enso Ghana ai. I was sure Dr. Richmond Afuakwa Woko University of Cape Coast Department forensic department no one penny control for dano. Na senior empenfo ta kase etre enti ya yenyan eche ne de ene Ghana yeda so awawo mu na eno enam so ema opanyi a wono ena ehweche se Chief Justice Edema Oman Ghana Justice Paul Bafo Boni wono so ababonte de atodwa se praye wo ba ko ebuka bu mo emu enti obesere se sa brichi abo Oman Ghana no wo behia se nyina ye beka ye ho abomu na yemfa nya manyose mani ye wetimi waka mani emfa enkwachiche obi se eni asemesia na moso ena sa atoyenchemi esiye eni ade de ose e ba ne sa e ya de Ghana ya ene be kwatia yen. It is somber address to the people. These gallant men died in the course of duty, and so we should forge
ahead in national unity and not politicize their deaths. We should all have recourse to the legacy they left behind and then serve our nations to the best of our ability. Ajwa mani bokasa ye Justice Paul Bafu Boni wano ene acting Chief Justice Edema Ghana. Meka was a Sompa 106.5 FM na wutie Hotbite kasi boyi. Na rahusama to o main edom kuma wo mrashebe edom kuma wo mrashebe jemba no deni an wasan ye mrashebe jeni wo afutu. Honorable Alexander Afanyoma Kendi na no atomu biem. Na nasem ne se ohaw kase na ato o main nipa nwotwe a wo mo afrimu a wo sha two cabinet ministers wo so ka ho na sande ya asie na wo de tutu Savior Church youth for no so a nipa maako dunsia wo mo so kwa asori ya bankwa danketenkete emabunu wo mo so hwere wo mo kwa na echese wo meye relationship kase pa ebra na wo kasa e wo Methodist Youth Fellowship 19th biennial conference e wo Winneba Methodist Church no Honorable Alexander Afanyoma Kembo na yese eniema mienu a asi ama oman no mu ayekabi oman no ayesum oman no yeje ho ba bi anye efrise na anu ya nkwada ye Savior Church dunsie mu a ye tu amuna amena ene edi nkwada tutum nkwada bi tiate nkwada bi nsate obi nan da ha obi wo kura ye hu ba bi ne senam ya hyew wanimu nyina na ye wie ya ye nyamponwie yo ye gusu a yesu a ye jam na nsu ye jam nwie na no nso so helicopter enipa nwotwe na omo nso akwa ma omo de ebi ada ne nso ama botton ye de wo mugu mu chese oman no ede amia. Permit me to begin with a moment of honor in the memories of the 8 distinguished Ghanaian public servants, patriots, and leaders who tragically lost their lives. Their sudden passing is a painful reminder of the fragility of life and the urgency of purposeful living. In mourning them, we are reminded that true greatness lies not only in position, but in faithful service to God. Send my heartfelt condolences to the families also of the 16 Savior Church youth who died in an accident on the 28th of July at Agyeiwaa in the Ashanti region during this difficult moment. Honorable Alexander Afanyoma Kenwano ena dom kuma wo mashebe jemo yo mo ba no deni ena wakasa ya sumpa kasebo ya de amamon. Na Evangelical Presbyterian Church, EP Church, Ghana, Woman Christian Council of Ghana, ana akabo macho kratai. Na kratai ya omochwa na Ghana mampani yera John Dramani Mahama, ena ni dibo ani museya, ya wana mochwa edepoma no. Ni nyina no efa arewosam a yegusua, ya nyame ya tomo na wotwe sende, ye bepa wana nyina akrabra na fa ni die twatoɔ, ye de ama enuanom wotwe a womo afirimu yi. Na anam so ama ensori mienu, womo de abomo etrese Womanya kotwa kase e wan makoma ho ni nyinata nam sare wosam ne woye ne kase ya to Ghana man wose sesi an wo hwemu pa no a woman ne mpanyimfo atitiru anintini na wan mafiri mu sa no na nanka obi nim se wokɔ na wokɔ no mabie mu anka hwa kada no mu kura no nya de obepie monten so na nka mfanse wobi ne bicycle na se bibi aba befa ne na so nam sa de chiemu nsam ejo nyame nko na nimu nti ye kwa ye bai wowuo kyese ene na namwo enam su ama omode atodwa atrose Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama woma hunu pasa papa na samne ba ye wasu ane anu akora wagina TV so wakasa kyese na ne nyina akeka kwa akwahyem ne nyina mu no mo ka de akyere ne se na daworo ma wosu sunsun sanse yesukura sabi eja him ye bewie na ye buman no ama no ayeye nam sunti no won kana komanto ne yam na yensere twedi ampon se enipa makoma konwotwe a won mafiri mu no wonyame bema won ba bi patena ewo ono akasa ne kukum wo soro wose ne be ya dache bi Ghana ye wo mu nyina akohyiam a ye ne won mabom ato ayeyi nwom na enkane jomtreni edema People's National Convention amanyoko no PNC yera Bernard Mona wono nso ede ya konsem akopiemu wo Dr. Omane Boama na fe yera Mutala Mohammed wo mu efia wo chechire ebusua evre na wo bro du wono woni sentrofo di nkomo no wo de to wo monim sesa nipa mieni wono wo mu ne hyase onkrabrem kra enti sie kase nipa mieni eba no katase sha na se proyeka ngra drum dia wo mu de wo mu nimu womu di nukredie ene edi womu dwuma ewo memu enti sene ya hwere womu no Ghana ya hwere ade pa. We
manifested a number of public manifestations in this country. We have been bosom friends. I have worked with them, as I said, and these two gentlemen, virtually of my age, I can say that they died without being corrupt. That they died and they would not have taken any dime from anybody for their good, rather than for the good of humanity. I can attest to their level of commitment to our nation. So for me, if there are human saints, I will name Omane Boama and Motala. That in the field of public service, they can be adjudged as some of the saints that we have had. Arishma mani pokasa ye yera Bernard Mona wano ena ye enkani jomtileni edema People's National Convention amenyokono. Yentu akasiye bono so Director General Dema Ghana Prison Service patients bafoboni wa lawyer ni wase Ghana force wo na no wukwada atorenchem kasiye tu ye no esese wo bia tadi na wo bia ne nyankopon enya nkita hodie esasasi so wo nche saa ena wonim brenso a ye befre wo evi say Dr. Manebo Amane ne dom ekono no omunum say da ne da etwato a wo mo ne adasa edi nkita ho enti yenwendwene ho ye mane nchemu kwa na ebra wo gina Ghana Prison Service anem Ghana National Fire Service Ghana Immigration Service na Courts Control Commission na wo nyina edi nhwirei ekoto ho ene dan no owurawe bafo boni kire mu se ebra de ni si ye no ohun se obra no ye mre ene ohun se nipa emre nipa se si anso no wa ye mobo nipa timi ye mobo se si a ene nipa nso timi ko ha obi mu na wantimi anyi wuti eti enwo behia se ne asie no ya bedwenjene ho hu se de abrabo sitie ne de anamo asisi ye bra nyankopon ama ye nkwan na etimi aboa ma ya fa ye ntuma pa afira wo se nipa wo betimi asore no pa na ho den wo se wo kwa ba na wantimi amma biem eti ade ba ko ni efutu a wode ma ne se fa bibi si woni so na da bia ne ya ready ene ye fa bibi spiritual responsibility ma woni wo nyankopon entam no memundo onyame no wo bo wo ba asase su na ne nante yie nyame no oba oba asase su no ye na pede onyame no no oba asase su no bo wo bra na fa so nani se de be ya da chi bi mposo wo frewo a watimi ebu akontapa it was His Excellency John Dramani Mahama mema wo yako. I stand here on behalf of Ghana Prison Service, Ghana Fire Service, Ghana Immigration Service, and Narcotic Control. Today is a bad day, and for us it's so painful because there are some of them we work closely with. And on Monday, we interacted with most of them, only to hear on Wednesday that they have perished. Considering the circumstances under which the bizarre accident occurred, makes us reflect on what life is all about. 1 minute you are talking, 1 minute you are lifeless. I think that it is an opportunity for all of us to reflect on our day-to-day activities and ensure that every minute along the way we have a very good relationship with our Maker. On behalf of my sister and my brothers and institutions that we represent here, we commiserate with the President of the Republic of Ghana, the families, young families at that, the widows and the widowers, and the mothers of those we have lost. We can only pray that God in His infinite wisdom will make them strong as the days go by. And to everybody here, we say that may the good Lord continue to protect us in the days ahead. As we all know, tomorrow is unknown. We are Yenimdi Ebesi Wachina. Where Mami Patience Bafo Boni, our Director General de Ghana Prison Service, Wano Emekasai. Ghana Medical Association woman so asha say ya one more can sembi na wadi atu dwa atro say one basra Ghana marpa na say woman de woman ya to fama hunu san kwanhia asha say ACC wa Ghana memu na woman say mu fakase no wa no so kwa kogina ya kwan ene ya shanka for ya one mu twihye no wo say ne wo hwe kwan no atete apura pansam ba bia tutu ba bia ya pache wo say san yo man nyina ne mirikantanta edumra bia shanka for no one mu nya na one mu nya ntoboase me pentema kwa kofa bia bo be wie kire no akwa hwia de hye
magu no wase no na aka ho bie na rewosam ne se yesi bosome Augustine mu no wase yenko ba bia na so nkwanhia wodo ya asisie ewo sana bosumi mu no ano ya yeden ye pa na won mo hia mu die ya afi bia won mo ye we no de na toso aduana nan ena nam so ma president ya woda Ghana Medical Association ano Dr. Frank Serbo wodin semwe eto abanim. There is a silent pandemic ravaging Ghana at this moment. Every single one of us in this country is at risk of this clear and present danger. Unfortunately, we are all caught in our own cycle of irrationality. Our roads have become more or less death traps. Most of our highways have outlived their relevance, and even with the single-lane roads, they are still in such bad shapes that every trip on them is a dance with death. Sadly, to add salt to injury, our drivers ply these terrible roads with careless abandon. Recently, we saw what happened. 16 very young people lost their lives. 3 days ago, there was 15 on the Accra Kumasi Road, and there were a few at Asamankesi and others. Road accidents continue to kill and maim the active age population with little or no action from any authority. It is widely accepted that intelligence is a mirror to reflect upon the consequences of our negligence and inactions. So the question is, are we reflecting? I was your warrior, Dr. Frank Serbo, your president at the Ghana Medical Association. Na ekrobia ye freho tebebi ye no ewo takwa mensini emo ewo atoye mantemo adehye ya womo ewo ho ebuafu yie pa womo ebuafu Anglo Gold Mine womo otu fomagudi a womo ewo kro no eso ni nyina ne se womo beje womo asase etu fomagudi a ejapade a wono se ye ewo asase ne so no emra so se Anglo Gold womo edi womo sika edema womo a ebeka se mpate sika no nanso besi ne adehye se womo atwe womo a ade a womo so ochena womo tutu womo sisa enti ama ebufu aba eno ada womo eye central phone shemu a assembly member yo wote bebi eye honorable Bernard Obin ene central phone kasa no wose Anglo Gold for womo mu nefo kuma bi se eso na so obi biara womo ase ne japade na e wose womo ma no empatesika womo amfa ma no ene womo so betintesukoko egufom. The project affected persons have chosen Wasa Aguna site as where they want, so they should the PAPs to Wasa Aguna. Again, the continuous cash compensation of the project should also go on. On that case, we are giving them also up to Monday coming. Today is Thursday. We give them up to next week Monday. They should start pay everyone who has signed or verified his or her property in the form of cash compensation. That person should receive alert. Other than that, any consequences, they should not blame the good people of Tirebe. So these 2 points is our worry. One, they should bear in mind that they are resettling the Tirebe to Wasaguna and nothing else. Agyeiwaa mani bokasa ye honorable Bernard Obin wano ena ye assembly member ewo tebebi na enu nechi no ye ne adehye ne etwetwe nkomabusa womo ema womo so edi to dwase empatesi ka ne de wom beche ana minds ne ba so mba betue nti ye nya ne eye nije because ana ye wono ye bre pass ekobe 5 years omo to blast man ne be share obi dem mu krom ha mo nti omo de saa yi ni ba so mbetue ne ye nya ye ni age se ye beko nti ya asase ho nsemsem asase no mkɔkyerɛ bi asase no yɛkɔ na nyɛ ɛna yanka sɛ yɛkɔ hwehwɛ bi ni nyan ampampa yɛbɛka kyerɛ angu sɛ yɛnya asase no bi ba later no nananom ɔmo awodua no se asase no ɔmo yɛ no ɔmo amɛbɔ ɔmo ama nyanti no ɔmo mpene ma yɛnkɔ bebi a ɔmo pɛ angrofo no so ɔmo atwɔ letter akɔma angrofo no sɛ ɔnte sɛ ndɛma bɛ sort out no anya de ɔmo bɛti obi aka nti ya ha yɛ wɔ mu azian sɛ ɔmo so mu nti obi aka yɛn so yɛ ti krom am yɛhu deɛ kɔ na Wasaguna ne kroni na chusi se yebeko Agyeiwaa ma ene awodo ekwotie ye etmemfo awomo ewo tebebi ye dono ewo takwa mensin emu ewo atoye mantemu ya toa ansam ne so na Ghana fotosanfo adiaba ya watcho side ya dono wanu ya Ghana ma nyina ya dwonkyere ye susu ya na motuo ye betumi aboa ma Ghana no ye budget awodo sane ye sikasam ya koma bosam ye twedie wunsam aban no ahyase ye wototo no no ebetumi akọ wano na afri afempim yenu ane aduonu nsia to mu akọ
kosi 2020 na wabra Ghana ehwo amasem na akrata ye pie dwa ya so ya one more show ma Ghana yesika sam so one more sasase no eno mu kyerem se wo hwem pa no a adwumefo one ma ye bi papa nyasem keto ma wo se wo ma bo mu maten wo bia kakra wa ye wo so ye dana da nyina to ye wo so tua bosomi bia no adwumefo awodo one ma tuatua financial institutions awodo no bi ti ses kakra bia awodo no wo mu nyina da aye one ma famu de ade aboa ama Ghana no ye ka ye ntumi nka enyi obi bia da emfim so o man ye sika sam no kyese afeidie asase ya anen ntupapa ya egina so anam so amom de atodwa ya wo mu kyerem se enei se wo hwemo pa no a nyame ya domo a November bosome no ne da to so edunum ana Ghana photo sanfo abasanso aba biem na Ghana yakwa mabosam se ne ebesi bia ko afoforo ya ebesi mu no oba ba cheche mu de akere Ghana fo na ne nyina no na se obenya Ghana wo mama no ya dwen kire ba bia wo sebe kokoduru enhye ya wo se de gu akwan mu se ne ba ya sa nyoma we nyina ta ebetumi akoyie ama nyoma nyina agina so na eno no mo de atodwa atresa woni awo susue bi adwenkire bi na apaso de ba eno ane se wo de afa so ya ehwe ma Ghana yesika sam so omo website ho na odi ama wo mo eno nko a ene hyehyɛ ma pa betumi aboa sane eba ya wo mo so betumi ayema man no yesika sam atumi agina so Kasebo wuti free Sompa 106.5 FM so Leicester Ghana Limited idea stood person in the brush abedwa so na ebo ye chido me home so ya ba ye de aka nyina ebeto so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrolo yas herba yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani o wontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro eni sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wanye ye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa na ye tua sika no misu mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we wo de ba de kura wo ba de kura wo de ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it slim macho may you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my nana di show a Techno Spark 40 series for cry abedwamanso ejawo e wo more style there wo more spark sleek classy kaish screen is so come check battery ni one body nesa chance check crystal clear AI camera edimo phone a obetwitwa ube posting nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it slim macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold
trendy, Gen Z, and the what be bien to me so memory of mommy and papa. Long lasting battery techno is your plug. Yen in temper, Bora Techno Showroom Bia, and Adila Bia Ejinatum, Ghana for Nena. So what north south, so what east west, Abriano, Obi Hodima, Nina Bono, Edda Fogra, Edia Grana Wood, Techno Spark 14, Slim, a Budgemonte, a Sparky Baby Bia, Uber my friend, 030-3980-205, and I say, follow our social media, Techno, stop at nothing. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the use a condom. The condom only and then it's not on, but the double does support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was say Adam was so much a bratcha ye na yakwa ababium yatua and some no eso. Ghana Communication Technology University. One more at the crater be abaya wabo amanye. One say one more shepherd at a cremo when send it pebinum and unquetti quasho. A person one more fuck and a chiche quasho goose you upon when you must say. Wabra any quasa a barsa. Was in the year to say jitak for the buyer. Na a bimokuran portrait say you was your pony boo hormone. One more body cratani a diakita wamo. Enyade sefata no ebi ma hyasira teretere one monsa se Ghana Communication Technology University for aka ho wa abrante sakura na saade no wa Ghana fo bi ma hyase a wono ye wo social media ne so ne nam ho TikTok wo WhatsApp ba bia ya kyese nkrofo bi ma hyase bo wo mu din bone ne ade ene so de ensem wo mo kan fa wo mo no se bi oduru me bia na ni enyan anam so ama wo de krata apie dwa masuapo ne mpanyfo ebo mu amane se wo mo da so gina pinti na Ghana Communication Technology University die free tenton na ya mbabo aso wo ma Ghana mu no wo mu ni omanfo no hwemoda na obi ya so graduating free honom enko ba be foforo so akwakoye adwuma me nkasa ne nkrata kita no no se bi onye papa esanse free wo mu nchen na ebentia wo so wo mu bibia ya jani wo ye papa wano ne kwaso a wo mro se wo be ma Ghana fo abodi nkrata papa esombo no mamu no ye betimi anyam mfaso de afri so anam so nte won ma hyase a wo mutu predwade amane se woni a wo be so muo se social media no so kyese wo bo wo mu din bone wo kan nsem a kyese enso ni na nsem fata na wo de wo mu din ebata bata ho no enya de asuapon no betwede ama okra na efri na di ko mba be ha wo mani sasamansama ya wo sama no tamfu nsuo no mahwem enwuru se nipa bebre biada wo ti social media no so na wo de wo mu din eba be yankata ni mu be wie kire be kan sembone dia fa wo mu ho no ene ye court ena abekwa ko yi ho no na enkrata every Ghana Education Service aba akwakoma Yera Sapon Solomon ya wono ene ye headmaster ya won Kwanta Senior High School na amadebo HSA anano busumini de neto so enan ena headmaster yi friends entrofo nhyiemu ese enkwada ya wo motro ensehwei wo mo gigi ntobo kakrakra lala sulala na HSA wo mo ede ayeduane ede amankwada no breakfast lunch ne sapa nyina no na nkwada no mi enyeska anase aduane edi wobra wo mo etro ensowe no na wobra asasemi ebeto odwa no awofo ni bi ekoyi Ghana Education Service asutere say and headmaster no oyo na do enam so ama Ghana Education Service so atron krata say sa de ekoso
for no etia Ghana Education Service wo mmra ya wo didi dwuma e wo mei emu no enti me ka say ya twe Yera Solomon Sapon asensan say na dwuma wo die e wo Nkwanta Senior High School ese headmaster no on famre wie ye on fan twentwen so ansa na epenifo ebeye nhwehwemu e de afa ho kopem se epenifo beye nhwehwemu ne de ene Yera Solomon Sapon na dwuma wo die no on fa embra ewie ye na omunye nhwehwemu na enu eda nchen ya wo mo se mpempe o mo ka se suku no bibia e wo headmaster iwo bia omomodia emfa enkoma regional director Eduma Education Service ewo otimantem wonomo na onya le dwumanto ese headmaster we eye Arin Jacquelinda Atabra ya wono ene regional director Eduma Ghana Education Service ena nensa esasia we efi director general Ghana Education Service na wo nam so ede amaneboyi aba afeye konsen foforo mo na ya tesa Ghana Armed Forces asrofo dwumako no mugusoda ebom pempe ewo dampia forest ya eno ewo chese ewo boase ne mfafremu a asante mantamu ne nyina no aye bia ya Ghana Armed Forces one wiem hyen ya helicopter Z9 ekwokonya nkwanhia na wie kire no enipa nwotwe won mo frimu anyame yadomo a yebesie won mo eye ene na wotwe no pepepe na ebra won mo koye ne wom sa chese ene black box na won mo hwanu so mo sabeka no won mo sa kade na so mpanyimfo chese ye won yoma wodo bi won mo a ewo helicopter no hu hia se won mo sa betumi aka won ma de se ne be ya dachi bi no se koba no kra mo se ye de ye nkai dumu e betumi aka se helicopter wei ene konya nkwanhia ne ho pass etise sei na esitie na ebra asra fotom no kodru ho no ye de mpanyimfo no bi ekasa fa ho. It's beyond burying, trying to establish what happened, how things went, so that we avoid it into the future. We've been working around the clock just to speed up everything. We are hoping that in the next 6-12 hours, they will be able to give us some results. Na what you know, and now you know, Akosua. Woman so ewo hono ebo nkomo eno mo kire se nyame anim ni fa womo fam wonya asam ketwa ma na efrida asam ni si ye no empanyimfo yo mo se omo bia enkwa afuom kosi se womo hwehwemu awodo ye ombe so mo ye no womo betumi adom suko amena si ase na no ne ade a womo kwafo omo nti ase ye beri de beden pa ndi se mo boy what unnecessary o boy no ya de ye nshira no with me aboa sa kwa no so because it is in the obian kofu order come the editorial za iskezunia to sere no o kasare edras banchi ho body binki bia ofu mo kokozu ho sie yeto sie muzimu yemfo ndi yeto aduane free oyi store market on the money yi ne galemu no ne troto goma mkwan da betumi akwa akwa meduane aba goma mkwan dia e betumi akwa akwa peduane aba Abusua wei aye akuafo ya womo ewo chese dampia forest wono mo no ano woboase ene mfaframu ne yechese na womo akasa echiremu se nyame anim ni chese ekwamu a ede womo nya kwamketwa enenti ena womo ebo emu amane se mpanyimfo ma ya wono madomo se ne ye ya womo sonsa ebetumi akwa wono ma no ama no ayeye na yere kase bo no ekwa Hong Kong na Hong Kong ne yechese ma ya na sempo ema mpanyimfo makomako mienu mpanyimfo aposifo ye wo Hong Kong ache wo mo a enei wodo mo akwa gina mara no wo mo boni o ma ye nyina ne se illegal abortion ana mo tempotem mo ajeso won mo ye enti wo mo de ajeso abortion no se won mo ya na se won mo ye na arewo sam no se wo mo cho se ma no ba ko nya mfinhia na duasa 30 years ana ho fronso anya mfinhia no aduanan 40 years na wo mo cho se ba kokora de onko huni se ne office anase mpo ba bia wo ye adwuma e worom na no wo yi akoda na de ato na akoda no nya aboso makomako aduanu nwotwe 28 weeks ya jese na wanya na se ba sana 7 months mu a ko ni 8 months nu ho ana na jese no wanya okwa aboati akoda no ene to ba bia wo ye adwuma o Hong Kong ho na ebra mpanyimfo kokko hu ya wo mko yi aposifo asoche no se da bi ye ka kwara no oden dodo asa abortion pills no eya doso e Hong Kong ne potamu a eya mama dodo no a wo mde wo mani asisuo na ema ya wo mo nkere wo mokora mienu ka ho a na sa mama akomako edu 10 ena won ma kire wo mo na empanyimfo ebo mu amane se wo hwemu a na sa asem kora na ahyase July
July bosom da na to so aduonu nko e no mu di omani di wormachi a e na ene da dua yi e mayi mienu wo makwa kire wo mo eye osana bosom da to so enwotwe na ebra wo mo che se wo mo toto man wano no na se ebi mu di akwa che se emrantia anan wo mo a wo mo ne wo mo fa ya funu no che se bi mo dwane de agya wo mo ebi mu so kra po kire se emrantia no kra po ye wo ma dwe so mo nye enti ano na kan wo bia ma wo de ho jaw ene e ho apinisie a ayi nyinsa no kra de ato agu wo mo che se nyate a wo mefa nyinsa ne biem na inspector lamhoyi wano ena ukwo Huan district wano mu a crime squad no waka ho bie ana wabo amane sa de asie no wo makuram se atwitwe ye won mo hwe se wo mbedom sukwam na kwakosi ase na emama akoma ko dua wo ba che wo mo ye na de ma mienu ka ho a wo mo ye duo no wo mba wasa dan da nyina no wodom kwako gina mara no na mara no bo wo mo nko ade a ene wo mbedi se ne se na efata na kasebo na si na nso madwenkyere kakra mode ebae no yemfa entumonim Facebook live master planner junior Kintampo or say policy analyst or say onyame enhu yamobo na onyame enye yei na onyame nhye so wonfa ye bone nchaye na wonmo ye ho by deliver us from evil ye free bonimu KK Kaswa American Town Kenke House aka Hawaba and on so the abano says Sompa Siebo is everywhere. Or see incoming MPP National Women's Organizer. Honorable Mevisa Wakumsin Wachiano and Numri where ye KK Kaswa DJ Opai Dimo Felix and was semi the Frikumasan and by Swame and a measure Sompa 106.5 FM Accra. Now the American is a Ghana for your Mompaye Emma Omaino na Omaino fan and Tumapa infra na Timia Bua Maniema etimi ejina ye. Yenua engineer Shamaba and was say we are still mourning. Wo share yenkrofo kukudam a o mato from no awra huye. Akusa Emmanuel say good evening mama Akosua. Onyame nhira mu adwuma pa moye Ghana fo asem na atu ye His Excellency John Dramani Mahama Ochia no eduedo mane boama Ochia no ene abusuafo nyina wode ne de enso so ebeka ho a aye awrahosem ensem ede summo ene enumre yi na poso no ebini Anara wasam kasia asi was State House ebra first lady Mama Lodina Mahama wadin hwe ekogu yenuanom wotwe a wo mo afrimu emu Saso ena yera Samuel Okujeto Ablakwa Foreign Affairs Minister so chese wo ma ebusu a wahwe wade hye yako Saso ana wokwa University of Cape Coast Forensic Department paje kwantre for ya wadano enso de atudwa se wadwene wa wonte ase se Ghana ye wanim difo ha ni atabere mu se South Africa memu ene ekoyi na acting chief justice Edema Omanka na enso achese e wosen kabomdie etimi eye adwuma na boa ama oman no etumpon sanso na minority leader wosan ye mashebedwani wa futu honorable Alexander Afanyoma Kenso abamane se oman no ne atu ye na no owuram etie nyina ye ntwaage wo ho enne no achi nso chief imam ono nso de krata ababonten ababema yako and a Director General de Ghana Prison Service, Patience Bafoboni Esquire, and on Nusu Ghana for the LCM and Koda, who saw so one question. It is a winning a mentamunya, who yamene na dachi, woko, so beshan obeko, so one an a betchan obeko, so sin a betun abeko, so Diane one sudden abeko, so collapse you will be abeconimum, woko when yamma baby papa, now what they won't so as ye na and you may be a romanti. Ena womode kaseboy eba e nansa na womode beba no ya ka mo se kaseboy na me headquarters ye Kumase Sompa 93.1 FM Ayiko FM FI wo Kumase Adamfopa radio nsu ewom sa nso na Sompa Mankasim 106.1 omusu kuramu dendende ena ye wo Adamfopa radio Paris France takwa Sompa takrade Sompa techiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa Decoder suya Sompa FM. Your Facebook page no koho. Ne like page ne share. Aya Sompa 106.5 FM Accra. And a Sompa FM live YouTube and so ho. Website ni www.sompaonline.com. Edi meku ebo ye chidom no eni. Last year complimented one no another year toothpaste and the brush ataye chie. A process papa when you be a wajie bow Emma Senwaka se jina so yi kaka free ho afei wo bia nanu mu tu hwa ne nyina no ayaya toothpaste and the brush onya sanketwa ma wokọ miaya wodo ye tu bia won sabeka 0501619588 0501619588 Technospark 40 series ni ane
Techno Spark 40 series se se de no aneko eno an de ya bamuo ya jase ya kwa ya baye himwo na Techno se men kan se wodofo bi di na woda Techno Spark 40 series eno an onya so betumi e dia surprise no sansa ye papa etiapo ejina na so bibia ginegine ye nyasem keto ma wo se wo Instagram anasa TikTok na so a Techno Mobile Ghana na TikTok no a Techno Ghana wo sabetumi akana bibia na ye fry 0303-980-205 0303-980-205 na yako time da so no makwa kwaji edro e de aye ho ane time da so se wonwa ya sabia no eba no kranko ya de a ene emirikuma bi na chese yate ne te ye de edro kan wa na chese wo na wo kro ho atontem enti se eba no kranko ya de a medofo e time da so anase medima fo herbal center wo mu ebeto ase e de ama se ye stroke sisi ya de ukotodwe ta ye oyeye pa browa wase mi kotodwe eno na nboko wom da bi time da so se obeboa e wo kwansonko eso diabetes hypertension and afei brebuo mu ene samu yade ni nyina do ebetu ase medofo yade ne dose nti wutie mi anwrei na wododo ne ma nkoye wo ni pedua no mu ase de ukọ wo mu ani da bi midima fo herbal center so ba wo de do be kan ama ho atimi atom enkobata na emienu oba enkraya se ya ye wo pokwase mayira ehwonom a wo behu yen ena afei kuma senso agogo ye ne government school no ena edi enhwe ne mo ya frefra obetimi afre no e wo 0244774282 and 0500727215 na woni midima for herbal center atwetwe enkomo time herbal mixture so aba eti di ya de o se ye ne ye bebu kom se buje mama chese ho atimi ato time herbal mixture se wo mo aba e de amagana fo nyina se ntontoma ka wadi aduane bi ama chese utimi se malaria yade ene hawa time herbal make sure utimi ni di bro ni say loss of appetite eno so ebeboa am utimi edidi ye pa unam ya oni nyina no ebetimi etu ase your time HH mixture ene ne capsules amidofo eno so eno mienu wonya na ukabo na do mo a yade bia obeko away ontimi nyina oni pedua ni mo time HH mixture ene ne capsules emanum emema so timi nom bema wodwo so oti yawo ewo bema ni mu eba kokokoko chase wo chemo a na etimi aba yade bomodia na kope time HH mixture ene ne capsules ni bi enodom medofo yade ne doso bomodia se obeko herbal shop bia benwo ana pharmacy shop bia ana do so post obetimi afre ye 0244417669 0244417669 na oni empenfo eni enkomo ye kan mo say madwenchira mo de buy no so ha just special local foods aduane papa fie aduane ede wo mo ka ho na edi mu eno nti wonam ha chokwan isu ya transition ho no a obehu no ho no akọ hajia special local foods ana fa no 0246 359 921 0246 359 921 na weekendi se banku se fufu fried rice o pizza o aduane bia wa ho nkrofo o mudi o mo birthday na odi wo mani akire ho ye ne de kase boy esum wonumre eyemme Akosua ago Aboagye obetimi afram Akosua nsira many me adult children Akosua Agyeiwaa KODIE boaten ena Obaapa nana ya kechre ya dem nyina ase Mama nka bibi kaka fa makoma mu hine ho nkyerɛ wo ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua fi awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ wo me de mama sire daa ne da me de no kyerɛ